Čuli da sam na kanalu Genija Baza, danas ćemo igrati FIFA. Ja sam tu izmijenio doveli smo Suareza i Robena De Geu. Dosta smo tu promijenili, doveli smo i Maxwella na klupu. 30.000, znači na bid. Dosta dobar igrač za rejtinga. Maliko moje trukova napredovu. Evo. Primimo. Team of the season Marcelo. A ovdje ja sam, znači sad 36.000 tim košta normalno, 86 rating toliko. Ti nisi ništa, znači slab fitness. Ma nije. A to pošto možda crveni više da ima. Znači niko nije drugi napredovao, pa hajmo na utakmicu. Znači promijenio sam i stadion, sad ćete vidjeti koji mi je stadion. Ali mi na utakmicu. Znači evo ga 94 chemistry, pa kvarili smo kemiju, ali da mi 98. Ali šta ćeš kad se dođi Suarez, Ben i tako igrači, kad se sklanja Reina za gola, tu mora doći Heja, ne može, no jer nije prisutan, nisam imao para. 50.000 i kupio njega, 80.000. Evo su kralja. Nisam imao para za 90 i ovaj stvarno odličan. Znači, barem je bolji od Benzeme. Znači, bez puno kilova u ovoj epizodi. To se moram počešiti. Evo ga Neymar, znači njemu će doći lopta 100%, znao sam. A Duriz neće proći, ne smije proći, kakva je njegova inform, kartica. Znači, stvarno dobar tim, kupi sam mnogo igrača. Dosta. On ima 87 skills za toga. I ovdje imam, znači mnogo je dobar, kupio sam ga zato što, eto, bio mi je najjeftiniji, a nisam imao 449, 449.000 sam imao. Nikoga nije bilo 90, našao sam 90 i mislio sam da ima još, vratio sam se, nije ih bilo, neko ih je pokupio. Pa sam se nakon pola sata ponovo vratio, vidim 89 rejtovan, malo para, pa hajde. Dok možda ne nađem za 90. Odlično, znači odmah nima šanse, gledajte ga ponovo, spasit ćemo ga. Neće ići na Facebook, ćemo sam past. Bješta. Njega da ga spasimo, znači replay. Napast isto. Radi replay. Mora se. Golma na zezno na ovaj način. I dao gol. Robert Lewandowski nije neki skiller. Kao što je naš Luis Suarez koji ima 88 skill. Kupit ćemo Geca sljedeći put, onoga 88 rejtona koji ima neki hero kartica njegova. Što je nedavno izašla, znači ubrzo. Neću možda za
Ta će izaći u srijedu, čekajte. Znači svaki dan će biti video, ali će u srijedu doći taj igrač. Dotad ćemo imati ovaj otočni tim. Ja skupim i španski, pola ovog prodam, znate, skupim španski. Ali ne vjerujem. Možda Tiaga stavim umjesto Geca, zato što da bude još linkova, ali Inform Tiaga, pa da mi to bude malo bolje, znate. Da ne bude Tiago 83 rejtovan, ima sve isto, ali Gec je bolje rejtovan, pa. Vrijeme je da kupimo Inform, znači imamo plavu karticu na klub, znači dosta dobar je onaj igrač, Maxwell. Nisam puno dao za njega 30.000, bid je bio. Mislim da nije bilo jeftinije za manje, znači 30 sekundi kad sam ga vidio. Na 5 sam s njim bilo. Ali to kad stavite na bezban, što ga razvaljujem 4-0, znači ne možeš s njim proći, ne možeš mene. Evo Robert Lewandowski, ne. Možeš ti proći pored mojih odbrana, pored. Da će doći Boateng, umjesto onoga Humelsa, tako nešto. 87 rejtovanje. Ajmo gore. Volio da sam fail sada uradio. Ajde više. Neću. I evo ga zašla utakmica. Na gol Robert Lewandowskog, nakračili smo ga. Na kojem nivou smo ga nakračili, znači na semi-pro nije ni čudo. Tu su oni, znači Max to dominira čovjek. Bije Ariel, znači on tu igra. Sada nikako ne god pustio sam ga. Vidite, ovdje tu je taj tim, znači nije to tim, ali skupljam igrače, znači s vremenom ću ja skupiti pola tima. Znate. Ovdje možda tako s vremena. Sad imam 1000, sad neću nikoga kupiti. Mogu kupiti Wellingtona, sad ću njega kupiti. Evo, Zamba, Gold. Pravi je mi, to čovjek konak 86 za Fener, mislim na Malage 1900. Nije puno za tako igrača. Evo ga Wellington. 83 ostaje masi. Evo ga 1000 kontrakt nam je. Onako, a manje košta. Uzmali smo Wellingtona. Ga stavimo. Tu na poziciji. SB. Centralna beka. I evo on. I eto ga Wellington. Sam ću ga spustiti. Ovdje ovako. Ili ovako, bolje ovako. Pojavlja se zelena. To je to epizod. Idemo sljedeće. Ćao.